пак мислам дека е тоа добра вест, договоривме на 12 април да имаме превремени избори, ако првиот премиерот имаше предлог во децември. После разгледавме ситуацијата на можноста од страна на шпанскиот парламент да се ратифицира протоколот за НАТО декември и ние да имаме парламент и заедно се договоривме на 12 април да имаме избори. Do të thashë si më dhënë, është patjetër është moment për partitë politike shqiptare që kemi regjistrim përkullësisë para zgjedhjeve ose jo? Po, të është vështirë e komplikuar, se qeveria e tanishme ka të parapave nat kohë. Regjistrimi sigurisht do të ketë ndonjë marrëveshje që fatkeqësisht trafë vështirë. Мислам дека нажалост се совпаѓаат датумите на изборите со пописот и не може во исто време да имаме и попис и избори. И мислам дека нажалост пак ќе треба уште неколку месеци.